Ahora sí. Bueno, boas noites a todos. Somos Formal Quartet do Carballiño. É un placer estar aquí en Baños de Molgas. Bueno, vamos ir presentando un pouco os componentes. Temos aquí a Alberto Rani ao baixo. A Ángel Bolías aos teclados. Alex González a batería. Y Alexandre Cabanelas aos saxos. Big